Samo da se predstavim, ja sam Marija Tadin, u Ericssonu Nikolu Tesli radim već 12 godina. U tom periodu sam radila na različitim tehnologijama i u različitim rolama, od dizajnera, testera, tech lidera, troubleshootera, pa sad najnovija rola mi je Product Guardian. Cijeli svoj život u biti sam bila talentirana recimo za matematiku i fiziku i onda je nekako bilo prirodan izbor da ću završiti jednog dana na nekom tehničkom fakultetu. Kao mala sam sanjala da ću biti možda arhitektica, međutim spletom okolnosti sam upisala fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Ako me pitaš šta mi je posao u Ericssonu Nikoli Tesli donio, onda bi rekla da mi je donio stvarno rad u jednoj multinacionalnoj kompaniji koja je puna izazova. Nijedan dan nije isti, jer i kako se tehnologije mijenjaju, tako mi u biti svaki dan i učimo nešto novo. Osim toga, možda zadnje, ali ne manje važno, ja bih rekla da mi je donio mnoštvo novih prijatelja, jer u biti taj nekakav timski duh koji vlada u našoj kompaniji, ja mislim da je to svima veliki benefit. Kod svojih kolega posebno cijenim ako su ustrajni u svom poslu i ako su iskreni. Jer ako netko nije iskren, ja mislim da onda nikako ne možemo doći do nekog zajedničkog cilja i do nekog pozitivnog rezultata na kraju. Kad bi moje kolege pitala da ti kažu neke moje vrline, recimo, ja mislim da bi svakako rekli da sam pozitivna, komunikativna, da sam uvijek spremna pomoći i da sam vrijedna. Ali ja mislim da i taj moj vedak duh doprinosi puno timskoj atmosferi. I do sad svi timovi u kojima sam radila, svi su bili onako jako zadovoljni s mojim radom i na kraju bi rezultat u timu bio stvarno pozitivan, jer ja stvarno mislim ako je vesela i vedra atmosfera u timu i ako je sve transparentno i nema nekih skrivenih osjećajnih misli, da onda sve puno ide lakše. Pa ja bih rekla da budem što bolja najviše motiviraju moja djeca. Zato što se nadam da će po uzoru na mene i oni tako graditi svoj životni put. Jer ja mislim da je u životu najvažnije da si vrijedan i da ćeš onda doći do svoga cilja. Svaki svoj slobodni trenutak nastojim iskoristiti sa djecom. I onda uglavnom ili se igramo nekih društvenih igara ili odlazimo u kazališta, naravno dječja kazališta, planinarimo, plivamo, ali uglavnom svaki svoj slobodni trenutak provodim sa djecom i sa suprugom. A opuštam se tako kuhanjem. To mi je stvarno neki antistres tretman, svaki dan nakon radnog dana kuham i to mi baš nekako opusti. Dok, na primjer, kad sam došla na fakultet od kuće, nisam znala apsolutno ništa spremiti. Moga su današnjega supruga tad prijatelji u studentskom domu zvali tostić. Ja se nadam da ovo ćete izbaciti. Jer smo sad samo jeli tostiće i za doručak, i za ručak, i za večeru. Ali vidiš, sve se može kad se hoće. Ne zamišljam sebe vezano uz neku poziciju na poslu, nego mi je važno da nastavim raditi u izazovnom okruženju, na novim tehnologijama, da se stalno događa nešto novo. Ne volim ukalupljene poslove, tako da se nadam da će to tako i nastaviti se, da će moj tim i dalje nastaviti raditi na sebi i da ćemo se improvati iz dana u dan sve više i više, tako da sve više i više postajemo konkurentni na tržištu, što u biti već i jesmo. Tako mislim da samo moramo nastaviti ovim putem i bit će dobro. Maloj Mariji bi danas rekla da samo nastavi slijediti svoje snove, da nastavi biti vrijedna, da uspjeh ne dolazi preko noći, da naš posao nije nekakav sprint na par metara, već da je to stvarno maraton. I svim mladima bi poručila da ne očekuju rezultate preko noći. Tako da svakako rad se isplati i treba se biti strpljiv.